ผู้ปองมินทางตัวเฮนังพัดของเฮดตันole na phat na hin kila ta din ka hin teme ole kipa khop mai ti ma spen gen no ma kukin pi manipur lam kai te lungel thiam na le lung liet na le mi pi te khotu na zala Department of Trade and Commerce te mang cha tu nia ayo kukin nam sung adinga amas pen na dinga ini economic conclave ni ti wi kukin pi manipur te chungin ki pa thu gen no ma aban le Department of Trade and Commerce te komin le ki pa thu ka gen nom ki ta jik chu dizia na economic conclave masapena eng pansak trading eng chiel tu ni je kun na chun le ki pa thu gen na tu ni tu economic conclave hin til tampi ni gen tawa entrepreneurship te gen wa abanin MSME role of DIC te gen wa startup to entrepreneurship te le gen wa abanin cross border trade livelihood te le gen wa tu ni tu je kamasang chetin entrepreneurship to ai chungchang gen wa ati ai le kada ke tai le again kha athiem ka sa thei ma jenga abana hong gen ning pai hong thiem lo ten ning ai tai ti ka lung thin um ta ahin la sa thiem lo pan ka o na ngai down long athu na ngai uti bangin tunin ken le again thiem in again zo hong gen ding pa kai jekin athu khaleni cheng khaleni scheme ewa dinga micro small and medium enterprise adinga poi mo tak khen khat gen dok khading kain zo chu ene sa thak sa thiem ding kon thiel ma sawa tuni kabak ki introduce de noma sidbi chungchang le kabak gen noma sidbi hi hello tamzo hiding kon ding chawa ji small industries development bank of india ke hi government in non-farm sectors zinga micro small and medium enterprise promotion development and financing dinga ina si mo hiya kevin direct lending hi ki bol po wa tamzo kana bol po wa tamzo ka main portfolio hi bank te ke loan ka pi ko ya to bank ho refinance ko ka pi wa ai lo le industrial development corporation ho refinance ka pi wa amawin micro small and medium enterprise te apik sikwi ya chu sidbi chungchang neu cha ko gen thin tin tuni holim vc video conference na lai amuna thium lo na lai thugen ki thium lo na lai ya angai da ne na thep sak diun ka de ya tunia thugen hi session lak pit ka ti lak mong te ngai le one way interaction hi ka thiem thil pwa both ways interaction ni ka thiem zwa ikho limna wa tu nya discuss ding wa ka bak de chu promotion and development of micro small and medium enterprise a way forward for revitalization of the cookie economy here that he might again no ma zela ka ka bak gen ding topic chu topic ja step by step ayong chi thak ding chu banga hidim MSME hiti ama sa pen gen hitu abanin udiam tua MSME hindi ngai banga poi mo udiam registration ni banga ibol banga him yan kititin aban le government in MSME adinga scheme chom asim ho yan kititin aban le subsidy MSME adinga ai lo le financial support government central government na atamzo ewadinga poi mo kasak kon tel ho yan kititin aban le on lak ding tingai le collateral security bank enanget security ti wanget ku zebe ya ku bang tidana loan lak dim government support apana lak dan yesu legen ki hitinu aban le poi mo pen chu vanisema vani produce ta in service bola himale azok na dingi poi mo kita van izok dog lo chun ni unit hinglo dinga isekin zedinga chun e-commerce platform khat government initiative bol khat ye chungchang chu to gen kititive ti bak yan mo mentin ama sa penin MSME ganitin
Hello. Yeah, you online kita. Oh, hello. Oh, Sarpan ni ja theu ngam. Kasate. Oi, ai le continue hin bol kit ron na le. Mai hung thi le poi le eng. Khokil. Oh le. Atile topic ku chu wak lu jeng itinu promotion and development of MSME sectors a way forward for revitalization of the Kuki society ti theme mangai holimna bakne hitiu hi atung ya kabagian pi pen nom chu amas pena banga MSME ti hi kabak explain no ma MSME hi micro, small and medium enterprise ti na ya. Zihi agriculture sector bana. Employment pen sector ya. 30% GDP contribution peso. 36% manufacturing output peso. 45% export cheng India export ai contribution pe hi micro small and medium enterprise sector hi kabagyan noma je micro small and medium enterprise government hin focus bola ajik chu micro small and medium enterprise industry neo hi zia hi capital tom azole labor intensive employment petam thei tu ai je kai government focus hi kabagyan noma je bangahim iti le tua employment pek chawlawa India hi atam pen industry hi micro small and medium enterprise ti ga yan nomba 6.3 crores lamoy ja hi job pe ki 11.10 crores job pe zawai zin je ka hi government in focus ball pen chu MSME promote ding da ni focus ti focus bola employment pek ding atam thei chin pek the nai amu penu a focus penu ai thei pen chu micro small and medium enterprise hi ati le banga micro small and medium enterprise ze 2020 athak definition ki change sin alui definition manufacturing ading 25 lakhs abale 25 apana 5 crores apana 10 crores pen ka kitheng tan toy athakita toy 2000 April 2020 apana kha definition ni kithengin ja chu micro kiti tiangai le investment in plant and machinery or equipment van manchak tun te kinan manufacturing chu bangai ti ale manufacturing ti le kil manchak ne ya kil sir value addition board ye chu manufacturing ki ti ya zela ka chu categorize thumumaya micro small and medium enterprise ya micro chi le van manchak na chok chu crore khat man na hi le ye chu to kum khata na van sim dok za na khot za na khot za chu kor nga tiang hai le chu no je unit chu micro enterprise ki ti dingai aban le small hai ki tai le na van man chak sok crore som tiang hi le azo le na income na van na thil sok na sim dok na zok crore som nga tiang hai le chu small ki tikit abana zebang ma chu crore som nga tiang van man chak man azole crore ni le som nga tiang income na ne chu ya chu medium enterprise ki ti zehi atang pia eulama dinga ti focus hi uchu medium yung loading haya small leong to min tin au mai le wang ding ka jing cha micro yung pian ding hi micro enterprise hi adika MSME micro small and medium enterprise in 2006-5 belakan World Bank apanin survey ki bola India apan le chui le World Bank apanin keu sidbi te abikin survey khat be kan nei wa zia khan atamzo
mu dok na mu kamu findings to observation le findings ki nei chui le thum chi thum problem chi thum hi MSME hin face ai chu je ka hi atam zone bank in finance nuam bai chu akhat na problem a face pi pe no chui le delay payment tun thil van na siamwa ai le na zokule le batachi in nang chula na capital tom chai le ja revolving fund revolving funding kha hak sai je ka kha je kai tam pi micro small and medium price khang to the lo win oma aban le access to market chum amun chum local chaw itolwa mainland india lam hen lang mun chum market access na dinga in le headna thepna chitna le marketing tactic nei lo je khan je marketing lam le fail wa je ka chun MSME unit tam pi hi ana khang to zo lowin ana angki pan tu ngo ana khis ka hi abal pi pe na mu dok chui le micro small and medium price bank ten adika bank te hin lending bol num lo chu aji chu bang ti le financial discipline ni lo chu ma we azole unregulated hin chu informal lending lam pang ma win bank a lak sanga bank a approach cha documentation tam pi bol sanga banga money lender IDM ai lo le informal lending market ho sumla ka kipat hi khok sa lo zo win azole bank tia dinga le pan pi dinga ti ule documentation vat operational management vat head na vat market survey vat ai je kai je tabang challenge tam pi hi MSME hin tu ting din monai le ana face ai ti ka gen no ma azole je address ndinga hin government world bank pan pi na zalin sit B10 khatway especially notice ading in SSSB kana tiwa kana launch wa missing middle link ti kana identify wa ja chu 50,000 to 5 lakhs ting credit je MSME ti ading ai lut mo ke bank in le finance dong lo isiken lending ana ki bola je lending a panchun all in government in policy yung sema government recommendation ke pia je recommendation apan chun government policy yung sema panchun scheme chum anai tu na ya 2015 zo vela apanam ki sema oi to je survey le research le a pilot basis sa scheme ki launch apanam ki sema ti le ka bagyan no mai micro small and medium enterprise hi na dingai banga poimo amasa DIC GM maita melody in madam in again je khan again pipen kha udiam registration ne lo chu unorganized informal micro enterprise ki dingai udiam registration ne te chu micro small and medium enterprise no ya kila lu dingai je bang ti bol dinga ti le udiam registration hi government MSME no ya ma ya je apana hi link khatumin udiam registration link ai luta ani danga EM1 na kiti and entrepreneurs memorandum 1 entrepreneurs memorandum 2 aban le udyog aadhar memorandum kiti UAM anap kiti ya je chengkha subeyun 2020 ai government in udiam registration atya udiam micro small and medium enterprise chenghi udiam register ngai ahi atya ja pana chu registration ki bol panai ja hi apoi mo chu le aadhar ne ngai azo le 2021 apan khan pan ong poi mo sakwa amasa kha chu aadhar chawa ki register ya akipan tu ai lo le sa EM1 te khan le athaka lak ding EM2 te le thaka lak ding UAM udyog aadhar memorandum ne te khan le athaka lak ding ya ji bang je ka poi mo him ti ka ga gen no ma ji khatwe chau register hi khatwe na register zo te ngai le na register na no ya chu activities na koi thia
zetu NIC number kitia je number na koi dungzu ya chu na thil bolding tun bakery bolding le chun food related ta bakery min tin NIC number tin je number chun na ki include dik bona ting chu le khat ve ki register zo tinga le apo aphat na chu a benefit sui le khat na ki udiam register unit nei ngeng le bank in leong finance ngom dik ajik chu bank in ong finance le no chu priority sector lending a classify thung dim ne chu je registration na ni lo le priority sector lending classification hello di thei lo ding no chu ye ka chu any MSME units Jorsan pura udiam registration ni bol te te ding azol je haksa le lo digital ya na register zo le e certificate hung ti issue jeng online na asima simple jeng je na ni ule udiam registration no ya MSME ki register changi government central government no ya scheme MSME scheme ki ti changi ama ading dung zu ya eligibility ong cheng chu alak thik ki nai jena ne lo le la thei lo ding ye ka chu je ingai kho kwa iki register ding yi ka bak gen no min lak no min ten zia udiam registration ne zo nunga hi udiam registration ne wa entrepreneurship kita udiam registration ki nei ta atile abana chu government scheme banga I penetrate tun micro unit ke ale banga government scheme ke penetrate small unit ke ale small enterprise ke banga ke penetrate my medium enterprise ke banga ke penetrate ti uma government ina focus tung zuya tua ibak gen gola eilama dinga poimo kabak subject chu wa kabak sonomi Pradhan Mantri Mudra Yojana ki ti scheme 2015 na government launch jehi manufacturing trading ti chu tua dukan van zu kho van la a van retail wholesaler apan la a bang ma value addition lawa zu kit zo khu trading ki ti manufacturing ile hilsiam elol value addition ball itu van man chak chua azole service kita le van man chak chua mi va thil chu siam lo hilele panpi na service pe tu zo chu servicing kitia azole agri and allied sectors pisciculture ngawak na poultry farming beekeeping kitia le Pradhan Mantri Mudra Yojana no ya hi loan mukhe hi ka bak yan lang no ma zia hi eligible ho hi le individual hintin property concern individual ile property concern main tin partnership private limited ho intin zia 3 offering thumoma loan size wile sisu kitia neo pen chu chu sang som ngai a abana kisor hi a sang som ngale lak ngai a aban ki tin taruna hi lak nga lak som hi ka le zehi business dukan chu trading ball ho manufacturing ball ho loan de tapot chun sang som nga pana lak som teng chu bank a lak the hi ka bagen no ma azole zelon lak na hi security poimo loading security hi mudra loan hi guarantee coverage security central government pe ka je ka chu gam security a pik ding fixed deposit pik ding ti ho kha poimo loading je hi ewadinga tudin muna lam ka dinga MSME khanto na ding promotion na ding elole MSME develop na ding wa hi zi scheme apoy mo kasakhat kon gyan lak no min din zia hi loan lak kiti yang hi dana kabasangate na gyan entrepreneurship hi a thil bolding market survey bolding ti ha aba gyan nom pi pen so entrepreneurship chaw hi ding hi dikasapwa bankable entrepreneurship ngai ka sa bankable nei ngai we na thil hi un he tu ngai we azole nen bankers te na loan sanction ding te na convince lo ai le entrepreneurship ting lo nei na tit na dinga chu bankers te na convince ngai hi bankers te na masanga chu ding pa chun nang the nga risk la lo ding ai na loan na lak chu na pek lo ai le ama kiman ding ama liability ding a bangin a management ten ama chunga action la thei ka na head jing din ko dewa je ka chu thil bang chikim na bolle it should be a bankable project and be a bankable entrepreneurs
not a simple normal entrepreneurs ที่บอลายเลยตีตักเซตาบอลดิ้งตัวแต่ขนาดกัมปามาatau Coimbatore kom lai bangin mi ka so small micro unit soi ka en saka kalunga khoi khama ma jenga ti tak na sep hat elam ne na sep hat ki atil bolule elam in bol the lo ding khil lom lo ti bol the vek ki ma le elam in na bol lo ting lo ama na bol lo ting bangai do bang je ke dem ti le financial discipline ne ije ko yan ani da ni financial discipline เจงคัดโลนะเจงงะโลนะเจงบุบเนเตหิวะเอวิเจงงะโลนะคอลเทนเจงนี่อันนี้วะเจงทุมซอ business นะไปลุดกิดวะ financial discipline เนี่ยข้าวมาเจงไว้เอาสุงเงินจะฮี address entrepreneurship เตจุนเจ quality เจ train จะฮี training ไปเต้นเลย financial discipline เนี่ย training เห็นหลัง entrepreneurship มี innovative ideas เลยเนี่ยว่านะเซปเลยหาตัวนี่นะbusiness ปัดดิ้งเลยทีมว่าหิมาเลยสุขปุ่นดิดานเลย sustainable growth ในดิดานนี้อีบอลที่เราจะคุยอี fail สิคุย project คุย unique จังเลย fail ให้ government scheme บางจะเป็นเลยตัวมุดรางเปียกบางเลยมุดรา scheme alone ช่วยเลยมีจังดิ้งพัชมหิมาเลยดิ้งบางจะก็ที่ขันโตนายมัดเทลุ่มตีเลยอีปันว่าขังโตโลว่าscheme ลากงะเทไอลาวะขังโตโลวะอีกิจไอเซลเจกว่าฮีสกีมบังซะอมเนเลเอวาดิงะคานะลวยตุญญาปันหินเสียประธานมนตรีมุดราโยจนาฮีเบกฮีอันเนวลินฮีสังสมงายันลังสังสมงาปนะลักงายันลังลักงาปนะลักสมิเลเจฮีเบงะปนะ process ที่ทับยาเดลซุยาบ่ซุยดิ่งพาสมามาเจกาคนตักสกีมขตักโลนลาไอจีดิ่งเตียงไอเลวมบจีเจียงดิ่งฮิโลไอจีดิ่งไอเลอีบอลดิ่งขัดเบกจูอีเฮตไอเลอีมาสังอาจูดิ่งปาจุนอีคอนวินส์ดิ่งจูไว้ตะไคร้พรีเพร์ดิ่งคุณโลนแข่งขันที่นักชิวว่าโลนละดิ่งกัจจิแบงก์แมเนเจอร์ปาจูเอาฮักสมามาจังโฮปีเทชันอัดนัดอยู่บุนั่งอามาเอาแบงก์แมเนเจอร์เปียจูบอยนั่งนอนเซงชนดินเปียจูบอยนั่งหุ่นตายมึงเปียจูจะตายมาจูนั่งนักคนวินจูนั่งกินเองจะนักคนวินจูนั่งนักกิสักง่ายนัดจีมา DPR นั่งdetail project report เสียงไงเลสเสียงติน market survey เสียงไงเลสเสียงบอลนั่นตินนักบอลลิงก์เช่น financial analysis นักบอลลิงก์เช่น financial analysis sa ulwa marketing aspect na tiyang abal kumbang sa tiyang sustainable game break even de game tiyang question buong thelo wa na chi je kwa chu bank mane na loan reject se ka gen lang no ma je mudra loan hile lak scheme on nai te lak jeng the kwa project bankable project bank in ji sum ki pele ka sumi mang lo ding ai nai ti tiếng convince na project na nei chun zip muda loan hi commercial bank cheng ko ma la the hi kamak yan no hi abana scheme khat 2016 in government in tribal SC/ST le women entrepreneurs nume entrepreneurs 10 sum credit flow atom jekin scheme khat on loan sakki tua je chu ai le stand up india scheme akitia ji hi any SC ST tribal entrepreneurs and women entrepreneurs unit athata na sim dingai le tun te kenan business thak khat ka bol no minati ai le tribal nahi a business thak khat ka bol no minatia na loan de chu lak soma pana crore khat hi chu just stand up india scheme na nga dinga government in government loan chi na nga nang nolok pi the ki ka gen no ma twa igen gola chu
je scheme hi le bang dang hi lo tribal development ading ai lo le women entrepreneur state development ading government scheme a CM hi ti namana chu lak jeng thei kit po a kagen gol banga chu bankable project mani nga hi bank na approach ma insiat takin zo chu na homework bol ma sa long zun lang hi lew chun homework na bol ma sakwa na thil chang na bol ma sakule scheme chu MSME adinga vat lowei tulai taka scheme cha ulwa subsidy le financial support hi vat lowei jiken ji khat akita tribal ding le women entrepreneurs adinga scheme chui a jasunga hi laksom to laksom apana crore khati ding ya term loan cha loading term loan iti tiangai le plant and machinery to avan man chak chok na ding to ti na ya term loan chu plant and machinery lo equipment chok na dinga loan na la kho ku term loan kiti a jechu je scheme dung zu ya hi je chau chu le composite loan kiti composite loan le working capital kiti khatuma na unit to na business na ran na dinga sum na poimo chu to na la khom dinga je chu composite loan dinga stand up india loan a hi composite loan hi dinga hi term loan to working capital ki mix ding chu loan amount chu 10 lakhs apana 1 crore ding so le loan lakh kiti loan lakh ding tiangai le bank hin finance 100% ana project chu lakh som hi ai le lakh som ni ai le lakh som chung pe lo ding ai ti khana khiat dingo loan hi loan bank loan kiti mong hi promoter contribution margin money kiti uma zia is a scheme dung zu ya hi 15% back chu nang pok dok ding nga intin promoters apana ki pok dok ding ya adang chu bank in finance ding 75% apan 75 finance ding nang 15 minimum na pok dok bana chu chung na pok dok thele 20% na pok dok thele bank in adang chu on financing kinahi magyan chu 85 sorry 15 ai le 85 dinga 20% na pok dok le bank in 80% of finance ding kinahi ji scheme khathaya ji tulaya industry CM thak nom te athak bol thak nom te hin tribal le hi women enterprise le hi loan lak soma pana crore khat de ya loan machine chong ding chawilo working capital to machine unit operation na dinga sumpoimo na de uchun composite loan 10 lakhs to 1 crores lakh hin abana dana kabagyan of chuji khat ang kilons thakki to ma PM Vishwakarma kiti ji artisans ading haya artisans craftsmen khuta thil CM tun basket CM ho masonry insa ho ading carpentry ading tailoring ho ading ho hi ji ai kitai le tuna kilons ya implementing agency le DCIC ding ya district commerce and industry center ding ya details to ile zedung zu ya hi 18 trades som legit dinga ya ze cheng chui ile carpenter hiding board maker hello kazati na sprint what si to penong cita non full screen po yo ole PM Vishwakarma hi athakaya ji beneficiary le artisan hiding craftsman hiding 18 years an hiding akum zia hi toolkit je scheme hoi kasama ma jeng ang tulon sakaya 18 trade carpentry lama dinga ai relevant de uchile carpentry tin blacksmith tin tool kit makers tin locksmith sculpture pottery cobbler keng to CM insa mason basket mat broom makers doll makers barber tailoring let's sing hin
tu lai taka government in scheme katalon sui le PM Viswakarma hi a je sungai chui le je identified activities no ya hi ama sapenin training program pin tinu training program zo tiang chule dakal somli ninga le nisagi ikral basic training kipi ong pin tinu government in zedung zuya chu training ninga to nisagi na chai tiangole loan lakhat chan eligible na tidu lakhat chan eligible chu first loan him tin aso tiang le advanced training khatum ki tin advanced training chu selective hong select un tinu scrutiny hong bolon tinu jelaka thiem de kho akilom asaku DCIC 10 a parameters a fulfill chengkha advanced training solun tinu advanced training a sol teu chu dakal ni som lenga dakal zale somni training bol ki tun tinu je so tiang so training a chai tiang ule lakni a unit setup na dinga big be kit ding je chau chi lowa toolkit basic training na chai tiang ule toolkit sang som lenga man nawan man chak chok na diwa chu je chu le an big dingu azo le training ki kal le training sunga chule ni kata zanga stipend on big kit dingu just scheme hi tu nai cha kilon sei a artisans khutiem carpentry tailoring masonry basket making broom makers doll makers barbers ki te hin je scheme hi avail the hi as well as DCIC district commerce and industry centers 10 implement dingu eka chu details ne ye chu DCIC apanin details le chun to again gola basic training ninga to ni sagi chai le ina chai ting le lakhat loan lak thei advanced training zo ting le ni som nga zo le loan lak ni lak thei je tabang scheme le to carpentry artisans basket te makers tailors weavers barbers te adinga government implement thakai scheme government in implement MSME promotion dinga development dinga implement chu ibak gen hiu chu cheng chin tin scheme ban hin government in subsidy scheme le koi ki ta subsidy scheme ne akoi tam pi koi na lak chun khat kon gam de te la e wa dinga mat chak thei le central ma ale hi le state government to kiling mong lo hi le zile kon sulang noma special credit link capital subsidy scheme kitia je hi Ministry of MSME no ya here zia hi micro and small enterprise ten manufacturing and lang service yan lang unit na set up wa plant and machinery ay lo equipment ban man cha kai lo equipment on na chok dingule je na chok na chu government na gen chu 25% subsidy maximum of 25 lakhs on peak due tun te khinan na van man cha ko na plant and machinery ho chu crore khat bang hitale crore khat la ka chu subsidy chu namu theu chu 25 lakhs ding azole entrepreneurs chu ja phat na chu le ST tribals to tribal entrepreneurs te ading hiya to eulam tribal si kwa chu ewadinga this scheme any existing or new units napat nom new industries yan lang aumsa in existing unit upgradation expansion bol nom plant and machinery to nom te chun the scheme special credit linked capital subsidy scheme no ai 25% subsidy up to 25 lakhs plant and machinery aki muthei hi ka bagyan lang no ma zai ai wanga udyam registration nei te ngai ai ti hi to ka bagyan no me yo akala ka queries question ei dong no mom lele ei dong then law
coordinator sten mic na ping nom te pen la ta la ka ai dom nom le khok lo wen ka la ai dong thi ding wa aban le MSME nu hin Ministry of MSME nu hin intellectual property rights ki ti khat scheme ma the scheme dung zu hin financial assistance akimwa tun van na siema van khat na siem nang invent na bo lai le patent na bo la nga ya patent na bo la dinga patent ibak ti tengai le nang thil siem government in he on happy nanga yu lew hiding the model chu na siem chu jedinga chun IPR intellectual property rights la ka nga ya edinga chu patent na file nga ya na patent file na dinga chu le government in panpi na domestic ai le lak khathum pi ong peding ai a abana international ai le lak nga ong peding abana geographical indication registration kiti hi tun eulama pun khon pun gat handloom ti bang handloom tun gang te pa gang te handloom te gang te pun ti tai te gang te pun dum gat na mun khat tun sai chang bang ki gat tai lang je sai chang gang te pun dum ki gat chu achu ma ki gat sangin chum tale ye chu GI tagging bol thea geographical indication tagging bol thea je bol na dinga chun le government in lakni support financial assistance APA azole design na develop ma le je dinga chule panpi naum trademark ichu banga sign banga symbol bang na company adinga na sip nani ai le zo chule trademark chule panpi na government in sing khat penalai dingai azole setup of the intellectual property facilitation centers for MSME kitiyo maziwang chu implementation in elcha full body devin company lo le groups on abol ding ha je ai le lamka banga setup no pai le la crore khat government in subsidy PA aban le tu nai chan government in industrial investment promotion policy ti dan khat on sim do ka chu ile uttar purva transformative industrialization scheme 2024 atiwa unnati scheme atiwa je unnati scheme hi dana thangnya DCIC madam nu again khahia neu cha kabak tak lang num ken le manufacturing sector sin twa eulama unit crore khat tinga investment plan and machinery investment omle this scheme penetrate thia this scheme ai banga log na lak hi ka gen noma service sector ahin leoma service sector ai le minimum investment ile 50 lakhs ya jai buildings and other durable physical assets ya service sector ne ya building investment ne chana bola durable physical assets na bol chun 50 lakhs hi chun je unati scheme no ya hi eligibility namu thei hi gen no ma jedung zu ya hi scheme hi capital investment incentive scheme ti oma dedung no ya hi new thak ai lo le expansion unit building tain 30% eligible aya 5 crores incentive subsidy capital investment incentive mu thei hi zone A umten amutheya zone B lamka churchanpur chu zone B ong mai chu 50% eligible investment mu thei up to 7.5 crores manufacturing sectors ne wa manufacturing unit ne wa crore khat chan plan minimum crore khat ting investment na bola plan and machinery aso ahi lo le service sector ne minimum 50 lakhs investment building to other durable physical assets ne invest chun capital investment incentive scheme no ya hi zone B ya churchanpur om nadung zu ya hi 50% eligible up to 7.5 crores ate khinan ne investment chu crore khat hitale sang laksom namu the incentive
aban le zia unatin nuehin component thumama capital interest subvention kitia ze interest subvention kiti interest na interest bank loan na laka interest tunte hinna 10% itale government in 10% chu no on zangdo na dingin 10% kathengin percent bang zahim ngki thu pi in kaw tiwa chu capital interest subvention kitia je dung zuya hi 3 zone b au ma ding ai 5% interest rate subvention namu dingu bank loan 10% anala kule 5% reimbursement namu dingu ti hi kabak yan no ma je hi namu nang ding hunu chu ile unit hak na CMI ile commencement of operation na pat ngai le Japan chau chu invest interest subvention of 5% namu reimbursement namu thewai aban le manufacturing and service link incentive kitia je unit thaka ding hiding azole GST registration nei ding a zia hile incentive component apewa zia hi GST value GST payment value na bol cheng namu kit na ding 100% namu kit the na dinga manufacturing service link incentive ti je component ai unati component ai on khaput kitu lamka a crore khat wal investment plant and machinery nei manufacturing a service sector a laksom ngawal nei building and other durable assets a azole micro industries dinga micro industries dinga up to 50 lakhs ile kibang thoi manufacturing and service sector sa zia dinga hi capital investment incentive to capital interest subvention scheme to manufacturing and service link incentive GST a reimbursement le incentive aumiti hi ka bagyan la no mai abana khate kongen la nom chui le procurement and marketing support promotion kiti khat government in ministry of MSME hin scheme khatane wa jedung zu ya hi any micro small and medium enterprise twa lama micro small and medium enterprise taphap exhibition ho domestic trade fair ho ai lole banga marketing hut vendor development program workshop seminar awareness program ho na chi no mule ministry of MSME hin panpi na reimbursement hum kathe wa chu reimbursement chu le tun te khina exhibition chi di talew chun 80% to a stall rent man hong kathe wa asba aban le NER adinga notice adinga hi 100% hin la hi ST SC women no NER physically handicapped unit dia dinga hi lakhat le sang som ngating peak ne hi peak ke hi aban le traveling hian lang bang chikima 100% contingency expenditure le peak je hi marketing support scheme hi a Ministry of MSME noya kwa MSMU to food processing unit kan khat lole pon handloom weaving unit kan khat exhibition trade vela na pan no mole Ministry of MSME noya je hi scheme vel ke tun loan thui gen tawa scheme thui gen tawa MSME gen tawa scheme gen tawa government scheme gen wa financial subsidy gen tawa to hi loan ladi talehin tun te khinan micro small and medium price ten especially micro lamka khen khatin loan ladinga ka chi ai le bank in security deposit security ding bangana ne ai lo le fixed deposit na ko ngai ai lo le security deposit bein loan pe thei pung kaw ati uchun government in scheme khat 2020 in Ministry of MSME Government of India to SIDBIN scheme alon swa yechu a credit guarantee fund trust for micro and small enterprise aya je micro and small enterprise te
loan ladinga achi tingole security ani lo je kwa aji chu small micro lo le unit neu cha chai je kwa gam nei lo f fixed deposit peak ding nei lo tampin non alak the lo je kwa chu government jedinga chu relief peak na dinga CGTMSME ti hi on loan chui a jedung zu ya hi any micro and small enterprise ta photin loan la dinga hi chun bank a chi tenga le bank in security deposits ai lo le security gam ai lo le fixed deposit ai lo le shares pledge ding ti ho on gen chun je hi credit guarantee CGTMSE ti lo wahim hi lo wahim government loan sa lo wahim je nu hin kaskalon covering ti le chun security ngai lo ding ai je loan na lak micro and small enterprise in loan alak tak phot kron nga ting chu cover the a CGTMSE no ya hi eligible activities ai ile manufacturing hiding ya service leading retail wholesale trade leading athakin educational and training institution education ten le ai lo training institution ten le abok thewi azole kabak tak dan non chui le MSME in tu nai cha kha education to training institution ni nidanga MSME ya classified lo ya to hi MSME ya classified ai tai aje ka chu udyam registration na lakwa loan bailam taka na lakwa CGTMSE no ya na cover sak thiu without security up to 5 crores loan na lak ting ule a coverage chu CGTMSE dung zu ya hi 75 to 85% loan coverage na outstanding loan utun tekinan crore nga na lakule crore nga laka chu so 85% zakat na la tai ti abailamin somgel nga chu CGTMSE coverage on peak ding guarantee nawadinga guarantee bank koma guarantee nga dinga ding CGTMSE chu na default na hunting ole bank in CGTMSE koma sumanget ding tun tekinan zakat na la zakat chun na dit ta chu na ditaile na dit la ka chu 85% chu ting chu tun zakat la ka chu somgil la nga ting chu government in keu guarantee ka PAT ya somgil la nga ting na dit masang si chu somgil la nga noi na dit zo ting la le somgil la nga ting na dit masang si chu aval chang khana nga ya somgil la nga hong tit ting ai le somgil la nga pana anoi lam chang chu government in na loan na default le government na peak ding hima le je guarantee hi government in athona ang pelo ding ha je guarantee ang peak na hi annual guarantee fee kiti khatumin tin minimum nominal charge on charging ya government ne tun te khinan zakat na lak na chu zakat na laka ile government in 0.05% lak de 0.37 sorry lak som chane ile 0.3% outstanding balance apana chu annual guarantee fee lak ding je annual guarantee fee chu bank te na peak dingu bank in CGTMSE te peak dingu na peak lo wa ile na loan guarantee government guarantee chu beiding eka chu CGTMSE scheme aum wanga chu guarantee fee na peak lo le avail the dik lo ding aban le tua 2013 in Manipur government to CGTMSE agreement assign na dung zu hin Manipur credit guarantee scheme ti alon chwa le dung zu ya he January tarik khat 2023 apanin loan Manipura MSE micro small enterprise ki extend cheng hi 100% guarantee ki peta atun ati ai le na loan Manipura ki pecheng chu loan guarantee umai tai government in 100% guarantee peak security any micro and small enterprise and security peak ngai talo up to 5 crores loan aban le dana igenu mudra loan stand up India loan PMKV
PM Swanidhi kiti ho Swanidhi khuchu CGTMSE adang mudra loan Stand Up India loan kiti chem khule nakomwa security khat leung kilalo ong la lo ding wa bangin ajik chu je cheng hile National Credit Guarantee Trustee Company Limited kiti khat government asiamma jehin guarantee loan guarantee ape kai jedung zu ya hi guarantee fee mudra chungai loading Stand Up India kha apoi mo dung zu yan pik ding bangin apoi mo dung zu again dung zu ya pik ding na pik ding azole ze loan scheme mo mudra hian lang Stand Up India hian lang Vishwakarma hian lang to Swanidhi hian lang scheme cheng PMGP hian lang hoi hile loan ki pek ta phot chu bit ngai azole bangin scheme om nai ti mana wamu ujian khelo bangin bankable project asak sak cho pek ding ai ti khana ke hat iwe approach mai hian ding ka de zebana micro small and medium enterprise crores group lati lam omi ti wa tela kain 80% very micro hizawa micro la kain informal micro enterprise udyam registration la lawi tam takoma je chu tua formalization bol na ding in government in athak khatin informal micro enterprise kiti udyam assist platform ti on sim thaka je dung zu ya hin government in tua udyam registration ho chau chu micro small and medium enterprise scheme le benefits amu ding teu pe khitalawa Hello. Hello. Kisai mo? Kisai. Oh. Acha ina din je ONDC platform khani ka gian Amazon Flipkart kiti van ki jok se kaya je hin government in MSME ten commission tam PP lag ji kun government complain abolwa abol dung zuin ONDC te government in ONDC khat forma open network for digital commerce tia je dung zu ya hi commission monopoly duopoly of Amazon to Flipkart hi subbeiding god nazalin ONDC ti asiemwa je ai asiemui tua eu micro small and medium enterprise lam kalama food processing unit hian lang handloom lang van online azuk nom taphatin je takahi je platform ai ki register a sok the azole akana na chu ile percentage ile 4 to 6% cha commission alawa azole market promotion hian lang advertisement bol ding hilele zo chule ONDC platform in on bo sak ding azole khatwe ane ONDC ane ki register ile Paytm Meso apps Paytm apps azole my store elole 6 website group lamai navan na product chu gi displaying the chok thai dinga azole abai lam na ahoi deng na ji chu ile to min on order tingule na bowling pen pi pen subang ma dang lo shopping delivery channel partner ten ong pick up ma navan na peka na koi ding je chu delivery partner ten ong pick up ding je chau chui je ngai je ONDC platform ai thei chun to eulama micro unit processing unit hoi lo le manufacturing unit hian lang handloom and weaving unit ten van zok na je e-commerce platform me mat the kakipak ke pa me pu pa min thang ke pa ma ma jengin na sei be no mo mam tapoi gen be di mong ka nei tapoi tam tak gen nei angai te chung le ngai kho phil di wa ka gen nei
ke pa ma jengin tunin MSA ME EP ham chule EPP project EPP scheme chule loan la di dan iza kai ho zo se chu pu pawmin thanga konin ingai ta win hicha kon chun amin chun MSME ti chu NSL jong law han ama konin kichen ta I hil jalwin achunga ke pa thu I sevin tu hin thu do pha ni han lang ke holim na pha ni han lang a hello la sei benom yong la koi tabang mi pila akonin phat kai nonge sei nomam la discussion and question are sei nomam lo ham okay anung langa khat namme answer in chi hung la thei lau chun Hello. Ka zai. Nazar na. Pu pawmin thang question khat na hindong ka ting. Masangin chun khat ve PMGP loan kana lan na. Ichu khat subsidy hi ka het khil lo le 1% jong thing lo. 0.7 ha 8 ha khat an hi in. Chi pen chuตัวกันโดนเปลี่ยนใจเลยที่จิกละลายว่าจูขัดแบงก์เงินsubsidy ของจูอิสระสาวหำฐานะกันก็ยังหินนะเปลี่ยนพิธีฐานะนั้นนินหิลจินเดียมอับันเลยขัดmanager จง cut off ตะบังขัดอักิลาเอาเป็นมองจัดจุกเฮปตะปนจงจูทำขัดแบงก์อากูน่าจงหิพิธีมsiphon of you have get so ta ba hi nama nin hin pila chul ki pa je chu bank te na dot ngai tin keu to kadil po mo PMGP KVIC to GCIC te na implement hewa mo je dung zu ya chu amao na dot ngai mai na to ka gen ho subsidy ka gen cheng kha adang PMGP ti lo phat kha na bank account ang lu jeng ding na bank account ti choi lo le fixed deposit am ding aya state government to related na je chu PMGP state government implementation ya KVIC to DCIC aboy nom akasak je ka gen nom lo ha zo kha to ka gen cheng kha adang cheng subsidy ka gen cheng ho kha SLCS ho khale centralize directly ya cheng khat le ko man ne the lo ding ne ka na I ko ding aban le je na repayment na ke just dik azol nang ko daleng budek lo di na repayment to na bank loan repayment to ke just ding PMGP chu ungdong thai pong ka nama na dot ngai na ala ki pa me ala a chainan khat o MSME hi eo district Chanpura na ichana khat aphat chomna chuna saitan hi jong le a function lang pa he na chipa hi awat jamin mi yong hi epititi da a he be se jong lo hi na process ho jong he na ichia jong le mi khat mi ni to om ji na mo jong asu sa het ji lo na chipen hi iti ki approach le aphatem MSME hi state government hi implementing district commerce and industries implement ya mo ama ko ma na dot ngai venti azole scheme to kon gen chengo kha PM Biswakarma to PMGP ti lo kha bank ane approach dingu government scheme direct central la ta ka gen tamzo kha state to involve back lo central direct ya boy na leom lo ding bank ten bank te convince su yes let's chu no kine entrepreneurs ten azole khat kawak gen be non chele national livestock mission ki tioma piggery poultry to goatry adinga subsidy government in 50% a pig leom kite echu non farm micro small and medium enterprise le je ka kon gen lo ma chele hanum no mule
em contact yang leo chun zo chu azo le na boy ai le MSME chu yang contact ta ngam gat na ben sumpik lo lag dan lem na ben Adang nalayam. Tudo nom. Ta lawale pu pawmin thang chunga ke pa thu tha be ne sevin ke pa na jalin khot an be pi uhite. ka kele ka ki pa ki thiem lo ta ka thu gen to kham hela na nga ije kun